بسم الله الرحمن الرحيم En şefkatlik, en mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا Bu Rabbinin bendesi Zekeriya'ya kıygan merhametinin bayanıdır. إذ نادى ربه نداء خفيا O öz vaxtida Rabbiga pes avazda munacet kıldı. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا O etti. Rabbim, men hakikaten küçük kuvvetimden kettim, çeçim akardı. Rabbim, sana dua kılıp, ümitsiz bulup kağınım yok. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا Men tağıllarımның ballarının ornumnu basalmaslıklardan, yani dinni qoldun berip koyuşlardan hakikaten ensireymen. Menin ayalım tuğmastır. Pezlingden bana bir yaxşı perzent ata kılgan. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا O bana varis bolgay ve Yaqub evladıga varis bolgay. Rabbim, onu senin razılığınga erişidigan kıygın. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا Allah etti ki, ey Zekeriya, biz hakikaten sana periştiler arkalık Yahya isimlik bir oğul bilen hoş haber berimiz. İlgiri hiç adamni onunla isimdaş kılmadık. قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا Zekeriya etti. Ayalım tuğmaz tursa, men qerip mükçiyip ketken tursam, menin qandaqmı oğlum bolsun? قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا Nida kılgan perişte etti. İş ani şundaqdır. Rabbin etti. Bu men üçün asandır. Seni men yarattım. Halbuki sen burun yok idin. Yani seni yoktum barqıygandek Yahya'ni işkinladın töreldirişki qadirmen. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا Zekeriya etti. Rabbim, ayalımның hamıldar boğanlıqıga mana bir alamet kılıp bəsən. Allah etti. Senin alametin şu ki, sağ turup 3 keç gündüz kişilerge söz kılalmaysan. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا Zekeriya namaz gahidin kavminin aldığı çıkıp, ulanı etigen akşamda tesbih etişqa işaret kıldı.
يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. Yahya tug'ilib cho'ng bo'lganda uningga: "Ey Yahya, kitobni, ya'ni Tavratni terishib o'qig'in" dedik. Uningga balaliq chig'idila aql farosat ato qildik. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. Biz uningga marhamat qilish va uni nachar xislatlardan pok qilish yuzidan shunda qildik. Yahya taqvodor edi. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. Uni ota-onasiga kuyimchan qildik. U mutakabbir, ya'ni ota-onasini qaqshatquchi, Rabbiga osiylik qilg'ichi bo'lmadi. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. U tug'ilgan kunida, vafot bo'lgan kunida, terilib qabridan turg'izilgan kunida Allah Taala tarafidan bo'lgan amallikqa erishdi. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. Ulağa Qur'onda Maryam qissasini bayon qilgan. Ayni zamanda u oilasidan ayrilib, sharq tarafdagi bir joyga bordi. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. U perde tatib kişilerden yoşurundu. Onunla bizning ruhimizni, yani Cibril aleyhisselamni evettik. U Meryem'ge bicirim Adem suretide göründü. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. Meryem etti: "Men hakikaten merhametlik Allah'a sığınıp senin çekilişinden panah tileymen. Eğer sen takvadarladın bolsan, bana çekilmagın." قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. Cibril etti: "Men sana bir pak oğul beriş için evetilgen Rabbinin elçisimen." قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. Meryem etti: "Bana kişi yıkıllaşmagan tursa, men fahişe kılmagan tursam, qandaq mı menin oğul balam bolsun?" قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. Cibril etti: "Ameliyat sen digendektir. Lekin Rabbin etti: u bana asandır. Onu kişilerge kudretimizni gösterdiğen delil ve biz taraftan boğan merhamet kıldık. Bu takdir kılınıp boğan iştir." فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. Meryem hamildar boldu. Ailesinden yirak bir joyga ketdi. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. Tolgaqning qattiqligi uni yo'lini bilish uchun bir xorma darxining yeniga kelib olishga majbur qildi. Meryem aytdi: "Kaşki men buningdan ilgari o'lib ketgan bo'lsam-chu.
kishilar tarafidan unutilib ketgan arzimas narsaga aylanib ketsam-chu. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. Jibril onunğa xorma darxining ostidan nido qildi. G'am qilmag'in, Rabbing sening ostingdan iqib turadigan bir eriqni paydo qildi. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. Xorma darxini o'z tarpinga irg'itqin. Oldinga pishqan yeni xormalar to'kiladi. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. Bu şirin xomidin yigin. Bu tatlı sudin içkin ve xursan bo'g'in. Birer odamni ko'rsang, u bola to'g'riliq so'rasa, men haqiqatan marhamatli Allohga va'da berdim. Bugun hech odamga so'z qilmayman degin. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. Meryem bu vaqtni, yani İsa aleyhisselamni götürüp kavminin oldiga keldi. Ular aytdi: "Ey Meryem, sen hakikaten g'alit ish qilding." يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. Ey Harun'un hemşirisi, senin atan yaman adam emas idi. Anan mu yoldan çıkan xotun emas idi. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. Meryem bu vaqtni ko'rsatdi. Ular "Büştiki bu vaqtga qandoq so'zlaymiz?" dedi. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. Bu vaqt aytdi: "Men haqiqatan Allohning bandisiman. Menga kitobni berdi, ya'ni Injilni berdi va meni payg'ambar qildi, ya'ni qildi. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا." Qayerda bo'lmay meni barakatli qildi. Hayotli bo'ladigan men menga namozni, zakotni ado qilishni tavsiya qildi. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. Meni anamga köyümchan qildi. Meni mutakabbir, shaqiy qilmadi. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. Men tug'ilgan kunimda, vafot bo'lgan kunimda, terilib qabrimdan turg'izilgan kunimda Alloh taolo tarafidan bo'lgan amallikqa erishiman. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. Ani shu İsa ibn Meryemning qissasidir. İsa ular detalash qilayotgan o'zining ishining haqiqati ustida haq gapni qildi. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Allah'ның şəniga balası buluş layık emas. Allah baladın şirikdən pakdır. Allah birer iş qilishni iroda qilsa, uningga vujud kel deydi-da, u vujud keladi.
وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. Allah hakikaten mening Rabbimdir, sizlarning Rabbinglardir. Şunun için onunğa ibadet kılыңlar. Bu doğru yoldur. فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ. İsa'nın iş doğrusu da ula yani ehli kitap arasındaki fırqalar ihtilaf kılıştı. Büyük gün yani kıyamet günü kelgen çağda kafirlarga vay. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. Ula bizning dergahimizga kelgan kunda, yani kıyamet günüde kulakları taza anlaydigan, gözleri taza körüdigan boludu. Lekin zalimlar bugün yani bu dünyada roşen gumrahlıktıdır. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. Ulani yani halayıkni hasret günü yani kıyamet günüdün agahlandırgın. O çağda hemme iş bir taraf kılıngan boludu. Halbuki ula gaflettidir. Kıyametni inkar kılmaktadır. İnna nahnu narithul arda ve men aleyha ve ileyna yurcaun. Ziminga ve zimin üstüdeki barçıga çokum biz varislik kılımız. Ula hesap veriş üçün bizning dergahimizga qaytırılıdı. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kitapta yani Kur'an'da İbrahim kıssasını bayan kıygın. O hakikaten tolumu rastçıl peygamber idi. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا. Öz vaxtıda İbrahim atısıga eytti. Ey ata, nimişqa anlamaydigan, köymeydigan ve sana hiç nersigi esqatmaydigan nerselerge çoqunusan? يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا. Ey ata, mana sen bilmeydigan ilimler nazil boldu. Mana ergeçkin, seni doğru yolga başlayman. يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا. Ey ata, şeytanğa çoqunmagın. Şeytan merhametlik Allah'a hakikaten asilik kıldı. يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا. Ey ata, senin merhametlik Allah'ın azabı kılışından, şeytanın hemrahıga aylanıp kılışından korkumen. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. O yani Azer etti. Ey İbrahim, sen mening ilahlarımdan yüz örmekçi misin? Eğer sen mundaq qilishdan yanmasan, çoqum seni taş kesak qilib öldürmen. Uzaq zaman menden yiroq turgin. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي
إنه كان بي حفيا. İbrahim aytdi: Sana amallık bolsun. Rabbimden sana mağfiret tileymen. Allah bana hakikaten en mehribandır. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. Silerden ve sile Allah'ını koyup çokunuvatkan nesilerden yirak bolumen. Rabbimge ibadet kılımen. Rabbimnin ibadetinden mahrum bolup kalmaslıkni ümit kılımen. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. O uladın ve ulanın Allah'ını koyup çokunuvatkan nesillerden yiraklaştı. Onunla biz İshak ve Yaqub'ni ata kıldık. O ikisinin her birisini peygamber kıldık. وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. Ulağa bizning rahmetimizni ata kıldık. Ulanın namını belen ve yuqur kıldık. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. Kitapta yani Kur'an'da Musa kıssasını bayan kıygın. Şübhisiz ki o Allah ibadetine has kıygan hem Resul yani elçi hem peygamber idi. وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. Onunla biz Tur tığının on tarafından nida kıldık. Onu biz münacet üçün dergahımızga yakınlaştırdık. وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا. Onunla biz merhamet kılıp qeyrindişi Harun'ni peygamber kılıp verdik. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kitapta yani Kur'an'da İsmail'nin kıssasını bayan kılgın. O hakikaten vədisi de rastçıl hem Resul hem peygamber idi. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. O ailesindekilerini namaz okuşku buyurdu. Rabbinin dergahida onun razılığı erişken idi. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. Kitapta yani Kur'an'da İdris kıssasını bayan kıygın. O hakikaten rastçıl peygamber idi. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. Onu biz yukarı orungu götürdük. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا. Allah'ın nimetine erişken en şu peygamberler Adem aleyhisselam'ın neslidendir. Biz Nuh bilen billa kiyimiga salganlarning neslidendir. İbrahim'nin neslidendir. İsrail yani Yaqub aleyhisselam'ның neslidendir. Biz imanға hidayet qilgan peygamberlikki tanlaganlardandır.
Ulağa merhametlik Allah'ın ayetleri tilavet kılıngan çağda secde kıygan ve yığılgan halda zımınğa yıkılıdı. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Ula ketkendin kiyin ulanın ornunu baskan orun basarla namazını terk etti. Nefsi xahişlerine ergeçti. Ula gümrahlıkның cezasını tartıdı. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. Tevbe kılgan, iman etgan ve yaxşı əməllərini qıyğanlar bunundan müstəsna. Eni şulala cennetki kirdi. Uladın, yani ulanın əməllərinin savabıdın hiç nerse kemeytilmeydi. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. O daimi turalgı boğan merhametlik Allah gayipte bendilerge vəd kılgan cennetlerdir. Allah'ın vədisi çokum işqa aşıdı. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. Ula cennette bihudu söz anlamaydı. Fakat periştilerinin ulağa bergen salamını anlaydı. Ula cennette etigen akşamda köngünü tartkan yemek içmeklerden rızık igi bulup durdu. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. Bendelerimiz içideki takvadarlığa biz miras kılıp berdiğan cennet en şu. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. Biz yani periştire dünyaya Rabbinin emri bilen düşümüz. Bizning oldimizdeki, arkamızdaki ve aldı keynimiz arasındaki işlarning hemmesi Allah'ın ilkididir. Rabbin bendilerinin emellerinden hiç nersini unutmaydı. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. O asmanlarının, zemin ve ulanın arasındaki şeylerinin Rabbidir. Onunla ibadet kıygan, Allah'ın ibadetine çidamlık boğan, sen onun şirki bağlılığını bilemsen, ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. İnsan yani ölgenden keyin terilişige itiqat kılmaydıgan kafir, men çokum terilem deydi. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. İnsan biz onu ilgiri yoktun bar kıyganlıkımızını eslememdi. فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا. Rabbin bilen kasem ki ulanı elbette ulanı azdurgan şeytanlar bilen koşup yığımız. Andın ulanı cehennemnin çöğrüsüde tızlandırıp olturğuzgan halda elbette hazır kılımız. ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا. Andın her bir guruhның içinden merhametlik Allah'a en asi boğanlarını tartıp çıkarımız.
ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. Ondan biz dövzəx azabığa ən layiq bolğanlarını əlbəttə obdan bilimiz. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. Sizlərning içinlardan dövzəxə barmaydigan birər kişimi qanmaydı. Bu Rabbinin özgərməz hökmüdür. ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. Ondan ən təqvadarlarını cəhənnəmdən qutquzumuz. Zalimlarını cəhənnəmdə tizlənib oturğan halda qoyumuz. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا. Ulağa bizning ro'shan oyatlarimiz tilovat qilingan chaqda kofirlar mu'minlarga ikki guruhdan qaysining o'rni yaxshi, so'rini go'zal dedi. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا. Ulardan burun bizning oyatlarimizni inkor qilgan nurg'un ummatlarni halok qildik. Bular mayli mol-mulk jihatdan bo'lsin, mayli tashqi ko'rinish jihatdan bo'lsin, ulardan ortiq edi. قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, aytqin ki, kimiki gumroqlikda bo'ladigan marhamatlik Allah onunğa möhlet beridi. Taki ular azab ve qiyomatdan ibaret Allah ularga va'da qilgan narsalarni ko'rganda, ondan kimning o'rni yomon va kimning lashkari ojiz ekanligini biladi. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا. Allah hidayet tapquchilarning hidayetini ziyoda qiladi. Baqi qiladigan yaxshi amallar savob jihatdan va oqibat jihatdan Rabbingning dargohida ortiqdir. أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا. Bizning oyatlarimizni inkor qilgan va menga oxiratda albatta mol-mulk, avlod beriladi degan odamni ko'rdingmi? أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا. U g'aybni bilganmi? Yoki marhamatlik Allohning ahdiga erishganmi? كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا. Hergiz undaq bo'lgan emas. Uning deganlarini xotirlab qo'yamiz. Uningga beradigan azobni kuchaytimiz. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا. Uning deganlarini, ya'ni melini va avlodini boshqalarga miros qilib qoldiramiz. U oldimizga tanho keladi. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا. Ular, ya'ni mushriklar, izzatga erishish uchun Allohni qo'yib botil ilohlarga cho'qindi. كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا.
ish ularning gumon qilgandek emas. Ya'ni ma'budlari ularning Alloh oldida izzat tepishlarining sababi bo'lolmaydi. Ularning, ya'ni mushriklarning cho'qinishini inkor qildi. Ular, ya'ni mushriklarning dushmaniga aylandi. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا Bizning shaytonlarni kafirlarga avatganligimizni, ya'ni musallat qilganligimizni bilmamsan? Shaytonlar ularni gunohlarga qiziqtirdi. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا Ularning halok bo'lishiga aldirab ketmagin. Ularning kuni oz qolgan bo'lib, uni biz sanab turamiz. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا Shu kunda, ya'ni qiyomat kunida taqvodorlarni marhamatlik Allohning dargohiga izzat ikrom bilan yig'imiz. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا Gunohkorlarni ular chanqigan holda jahannamga haydaymiz. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا Merhametlik Allah'ның ahdiga erişkenlerden başqalar şafaat qilishga qodir bo'lolmaydi. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا Ular Allah'ның balası var deyishdi. لقد جئتم شيئا إدا Sizlar shak shubhisiz qabih bir so'zni qildinglar. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا Bu so'zdan osmonlar parchalanib ketgili, yer yerilib ketgili, tog'lar gumron bo'lib ketgili tas qoldi. أن دعوا للرحمن ولدا Bu shuning uchunki ular Allohning balasi bor deb da'vo qildi. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا Balası bo'lish Allohga loyiq emasdir. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا Osmonlarda va zaminda Allohga banda bo'lib bo'ysunmaydigan hech maxluq yo'qdir. لقد أحصاهم وعدهم عدا Shek shubhisizki Allah ularni to'liq egalladi va sonini mukammal bildi. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا Qiyomat kuni ularning hammasi Allohning dargohiga tanho keladi. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlar uchun Alloh haqiqatan ularning dillarida muhabbat paydo qiladi. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, taqvodorlarga xush xabar berishing va sarkash qavmni ogohlantirishing uchun biz Qur'onni sening tiling bilan tushunishli qilib nozil qildik. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا Ulardan ilgiri nurg'un ummatlarni halok qildik. Ulardan birer ahdini ko'ra olamsan yoki ulardan birer past ovoz anglay olamsan? Ya'ni ular shundoq taltuks halok qilindiki, ulardan ko'gili va ovozni anglag'ili hech ahadi qolmadi.